li Husi Ministeriu Ensinu Superior Siensia na Kultura, Seidauk i Hanoin halo Dormitoriu ba Barak. Maibe Apela ba Sira Neebe Eskola Hotu onasai para Fatin ba Estudantes Foun. Lia Fonei hatuir Husi Ministro Ensino Superior Siensia na Kultura, José Honori da Costa Pereira Jeronimo, ba jornalista e salão Ian Martin Balidi Quintane. Ministro Ensino Superior Siensia na Kultura hateten, lo estúdio deputado Sira foti questão nei, mas Sira se for resposta oficial katak, tirang idane, Governu Seidauk Hanoin hal Dormitoriu heranian. Dala idatan, Sira Neebe Eskola remata onasai, para bel Fatin ba Sira selu. Nova Dormitoriu herane, o interno que are, que Hotu Dormitoriu are, Maibe hamnya sen makne, Sira Neebe remata nisturu label hela, Fatin ba Sira Neebe Foun atu ba hela, amba Dormitoriu ne ba Estudantes. Agora, o Governu Seidauk Hanoin, hal Dormitoriu ba Barak, Seidauk ba Estudantes, tanto público privado e adulto Seidauk. Maibe Hanoin to para o futuro. Nós não, deputado Sira foto questão, Maibe a resposta oficial da Sira kata. Kini ainda Governu Seidauk Hanoin, Maibe Dormitoriu hera dalil data Sira Neebe Eskola ramata sai for Fatin ba Siensia. Jacinta Siqueira, Estel News.